teman-teman, kembali lagi di channel Adik ya. Wah, di sini ada Upin, Opa, Ipin, Esan dan Mail teman-teman. Mereka memakai baju ondel-ondel teman-teman. Keren. Ayo bantu aku pasangkan kepala ondel-ondel ke mereka. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai. Let's go. Wah, si Upin teman-teman berubah jadi ondel-ondel berwarna ungu. Keren. Opa berubah jadi ondel-ondel berwarna hijau. Keren teman-teman. Mengerikan. Mata dia. Wah, si Upin teman-teman berubah jadi ondel-ondel berwarna biru. Keren sekali ya teman-teman. Wah, si Esan berubah jadi ondel-ondel berwarna oranye. Keren teman-teman. Teman-teman, si Mail berubah jadi ondel-ondel berwarna pink. Keren ya. Wah teman-teman, Upin Ipin dan teman-temannya merubah jadi ondel-ondel yang keren-keren teman-teman.